Jerry Jose, Dolores Castro, Jose Sr. N. Jr., Benjamina Marcela George Jose, Maxima Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Jesus Gloria, Valentino Jaime Gaza, Marisa David, Cristina Gaza, Vivencia Ramos, Jolica Davis, Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanwa, Lydia Paule, Kenching Lorenza, Monica Villarama, Isidro Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Roberto Juan, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Yunila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Colombina Hinco, Emerenciana, Salvador Reynaldo Torres, Luz Reyno, Ray Ronnie, Jose Flores, Cesar Biscocho, Jonicia Emilio Cornelia Serafin, Rosalinda Ibarra, Victoria Marcelo Gilas, Pablo Mirna David, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Eduardo Lopez, Benedicto Arsenia, Epifanio Maria Hinco, Maria Arsenio, Jerry Carlos, Nina Carlos, Honorata, Pedro Jose, Eugenia, Cecilia Bernardo, Benita Pacifico, Jerry Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Eulalio, Victoria, Angel Sr., Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Jose Apolonia, Mariano, Escolastica, Jesus Emerenciana, Miguel Maria, Among Damaso Hinco, Juliana Corazon, Pablo Maria, Antonio Wenceslao, Rosario Dominga, Joaquin Sr. N. Jr., Juanita, Jesus Dolores, Cornelia, Sercia, Hermogena, Ediap, Noli Salvador, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalo na retang alanang makaganaka, Karela.
Pakatipon tamo, kilagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ning ginuta mong Yeso Kristo at ning Diyos pa, manatili sanang parati kaya kayungan. At kekaan timurin. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon Kumusta mo na naman. kayo po? Maya po. Kaniting kadwang Domingo ning Adbiento. Damdaman tayang eni ing ginuta mong Yeso Kristo king Ebanghelyo ng Lucas. Tatalastas at lalantad dalake katamo ding miyaliwang prominenteng tao. Ding sikatataw. At makanyan mo naman damdaman tayo ibat king disyerto, Iwan Bautista, kukulisakya, isadya at itulidya, ing dalana na ning ginu, uling ing pangaligtas tamo, malapit na. At karing penandit, sebatan tayo ing dalan. Karing penandit, anong no karing meging sumbagal tamo, king matiwase ng pamaglabas ning Diyos king bietamo. Anyawaran tapa mo ing kayang lunos at kapatawaran. Itamongan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at mayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuku kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ngipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan ng parati, ang gaking biye, alang angka. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, king kasalukuyan balo milang busbusan, ding bundok at patagan ding bundok-bundukan. Ban kanita mitalakad bayong dalan. Dapot melili kami king dalan pahinturo king puso ning balang metong at metong ke kami, at antimurin keka. Ipahintulot mong datang ya busalmi, ing anak mo, ban kanita mi kasapat keng gelingan at tetagan gawa, karing dala ning katuliran at lugod. Amunye pa makitagon ke kaming akatab mumiya, ing metong at ika, o mabiyeming Diyos. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong kinumi. Amen. Pamamasang ibot, King Libro ning Propeta Baruk. Jerusalem, ilukas mo no ing imalon ning pamagmulan at kasakitan, at kaybat isulod mo ing maslag ng ligaya ning Diyos. Ibalabal me keko ing balabal ning hustisya ning Diyos. Ibili me kimbuntok mo ing korona ning ligayo ning alang hanggang Diyos. Uling ipakit na ning Diyos, ing kekang kamalon, king balang bansa ning yato. Huling king kapilan paman, mayawis kang, ing kapayapan abunga ning katuliran, at ing kamalon abunga ning katapatan king Diyos. Jerusalem, mibangon na ka at talakad babo ning bundok. Lumawe ka banda king aslagan, at tangalan mo ring anak mong makatipon, ibat king albugan, hanggana king aslagan.
king metong namong amano, ning bukod mong banal. At tumulalo pablasang eno kelingwan ning Diyos. Bista't likwanda ko, huling may biyaglo karing kasalang, at mi dalang maglakad mo, king bansa ring kasalang do. Dapat ngeni, ing Diyos iuli na nalo, kambening maragulatula. Mga rilo, king ari ang makaluklok pasibayo king trono, hinutos no ning ginu, ing patagan nyo imbalang bundok at talimundok, at tambunan lo, ring lubak-lubak kalugal, panligtas lang makawuli, ring memalan ning Israel, akambening ligayon ning ginu. At kingutos ning ginu, tumubula ring dutong at tanaman ng mga banglo, banmunye sa lilong, karing memalen ning Israel. Muli lang kambeni maragulatula ning kamalando, tayran nalo ning Diyos king lunos no at katuliran. Ing amanu ning ginu. Salamat king Diyos. Dalit pakibat. Mga ragulabage dapat na ning ginu, para kaya katamu dapat na ning ginu. Kanta tayo po. Mga ragulabage dapat na ning ginu, para kaya katamu dapat na ning ginu. Mga ragulabage dapat na ning ginu, para kaya
ke katamu dapat naning Ginoo. Mga ragula bagay dapat naning Ginoo. Para ke katamu dapat ni Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Neng manalangin ko para kay kayo, manalangin kong mitmong tula, ulino ning pamanantabe yu kanako, king pangakalat ning mayap abalita, iba't po king kamumulan, ang ganang eni. At iti abibita sa ako, kingin Diyos amig mula, kaniting mayap adapat, kaya kayo yan naman ing miganap, kaniti ang gana king Aldo, datang ya Yesus. Balo na ningin Diyos, king manyabi kong katutuan, ning sasabihan kong ing masapsap kong panalala kaya kayo, manibatan king lugod ng Kristo Jesus mismo. At iti, impamanalangin ko para kaya kayo. Sumulong na sanang sumulong, ing kaya kayong lugod. Kambeno, ning tunay kabyasnan at ganap apaman nalastas. Banabalo yung pilinan itong peka mayap dili. Kanito, mayakit kayong tunay malinis at alang pangapintas, kingaldo, datang ya Kristo. At mitmo kayong tunay kabanalan, abukod mo kang Yesu Kristo, manibatan. Para king ikaligayan no, at ikapuri ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Isadyaye ing dala ning Ginoo, tuliran niya ing daklat akeyang dalanan, ding sablang tao akit da ing pamagligtas ning Diyos. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kekaan timurin, pamamasaking maya pabalita, agpang kang Lucas. ligaya keka o Ginoo. Labineng limang banwang emperador kanita i Tiberio. I Poncio Pilato, yan naman ing gobernador king Judea. At i Herodes, ya ing pamuntok na ning Galilea. I Felipe a kapatad na, pamuntok na neman ning teritoryo na, ning Iturea at Traconite. Elisanias, ya ing pamuntok king Abilinia. Ianas at Caifas naman,
ila ring mangatos a saserdote. King panahon ay ito at king disyerto iwan a anak ng Zacarias. Kanita di natangkeya ing amano na ning Diyos, inya linwan ya iwan at linibot king mabilog sa sakupa na ning ilog ning Hordan. At panaral na, sisyan nyo la at paingulutan nyo la, din kay kayong kasalanan, at pabinyag kayo, ban ing Diyos patawara na kayo. Antimo ing makasulat king libro na ning propeta Isaias. Ating meto nga taong kukulayit king disyerto, isadyaye ing dalana na ning Ginu, tuliran niya ing daklatakeyang dalanan. Tambunan nyo la ring kulkul, ding talimundok at ding bundok patagan nyo la. Ding dalan bukot, tuliran nyo la. At ding matsurang dalan, samasnan nyo la. Ding sablang tao akit da, ing pamagligtas na ning Diyos. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Pasibayo po, mayap sisilim kay hayungan. Kamusta na kayo po? Eko po may kipamyesta gwagwa. Last week of August, bayo-bayo ko pang datang kanta keniking kaya katamong parokya after my ordination. Yako pa mong dili. And it was Thursday then, anyang magmisa kong alas 6 ning abak keniking parokya. At kaya rin ko magmisa, manik ko, akit ke ing cellphone ko, 15 missed calls. Anyang akit ke, nung ninuing mamawos, iimako. Anyang ausan keng pasibayo imako, abado ko king ausan dako, papuntan dako king ospital, uling iyapo ko ingkong. Iingkong kailangan niyang ma-emergency dialysis, king PMS. Papuntanda ko ka rin, bang kanita kumbensyan ke na padialysis siya because there was a history in the family. Anong no ka rin balada, potang mig-dialysis ka, matena ka. Because it will be a lifetime support. King kakapamaligwa ko, minta ko king PMS, kaya rin naning misa. Sake kong elevator, bang kanita kung mag-eran, mas mabilis. Kabuklat ng elevator, tambing kong linob. At king kagulutan ko, linob la naman detang dakal at taong mumunta ka rin. Anyang makasake na kamingan, eya bisang misara ing elevator. Nga nang makanyan, overloaded. Kailangan ating lumwal kaya kami. Unay nga ko king sarili ko, ginuko, teya pa naman lumwaling metong kaya kami. Bang kanita, mitas na kami. Ang ala namang yako lumwal nga ko. Kay bat at tsukupaking gulot, labasan ko ang anwari reni. Nga ko king sarili ko. Kay bat after some time, someone step out. Linwalya. Anyang kalwal na nitang babae, madalumdum yalupa, isurang mapagal, isurang malungkot, isurang milalako pagasa. Makayarap yake kami, at yaku makayarap ko karela. Kabang miyarapan kami nitang babaeng limwal at ikami nga tsuking kilob ng elevator, misaraya ing pasbol, at kaybat menik kami. Anyang kayari kong minta king hospital, pauli na ako uling ating pang misang mete keni kanita. Kabang magmaneo, bigla kong may konsensya. Bakit? Ginuko, pari ko pa mo, talwaya ko yung linwal. May konsensya ko, anyang aga na kakeng pasibayo, itang lupa na nitang babaying linwal. Bakit? Wapin naman, detang kayagnan ko, mekad, dakal karena, puyatla. Na mekatudtud masalese uling mababalisa la, bapantende ing masakit da, samantalang yaku, kanyaman ko tudtud anyang bengi.
kanyaman kong miyat chat gulot. Deni sigurong kaya be kung king elevator, mamaligwala mo naman. Minalako na pag-asa uling edabalo nung kumabyeya po, edabalo nung kunukarla kumang panyaling panulo, ampong pamayad king hospital bills da. Kabang yaku tiyaman-tiyaman ko mo, ala kong gagawan magmisa mo, king parokya. While reminiscing that situation, that instance, nga kung sinabi king sarili ko, why it is so hard for me to give way. O ba't eko megbigay? Yako na po sana. Yako na pa mo sana. Ing menaya. King kakatamong ebanghelyo ngeni, nung peka pakiramdaman niya, mapipit na yaking adwang dake. Ing mumunang dake, linantadongan ke katamo, ding miyaliwang lagyo daring taong prominente kanitang minunang panahon. Paipakit na kay katamo na anyang panahon ay ito, ding ganaganang sikat, ding gagalangan, ding rerespetuan, ding atsuking kayo pa yan, ilarikay pa sampoy anas, Poncio Pilato, Herodes, ila, kanita ring taong gagalangan da. At ing kaya katamong evangelista ngeni, atin niyang buring itimid kaya katamo. Nanuya ito, buri ng itimid kaya katamong San Lucas, nakapamilatan dareting taong meging sikat king kaya katamong kasalesayan, papaltoda na inkwento na ning mumunang Pasko, inkwento na ning panyatang na ning Gino, inkwento na ning kasaysaya na ning Diyos, metong yang tutong kwento. Amilyari king metong a partikular a panahon, king metong a partikular a kasaysayan, at migit king sabla king metong a partikular a oras. That the story of the first Christmas and the story of Jesus, the story of our salvation truly and really happened in a particular time, in a particular space, in a particular history. That the story of Jesus and the story of the first Christmas is not just a fiction story. It is not just a fictional. Eya mo marites, eya mo gawa-gawang kwento, tutuyang milyari, king kasaysayan na ning tao. King kadwang parti, akit tayo kanyan, ing metong karing prominente, anyang panahon na ning Gino San Juan Bautista. Kukulisak ya ibat king disyerto, isadyaye ing dalan na ning Gino. Isi itulid yu ing dalana na patagan yu ing bundok, uling malapit na ing panyatang na, ning talapagligtas tamo. In today's gospel, like the story in my introduction, is inviting us to find ways to give way. To find ways to give way. Magbigay upang makadaan ang iba. Magbigay upang makadaan ng matiwasay. But what is so saddening is that it is so hard for us to give way. Kaswelo na, kalwat tamong menenaya, kay ba't ibiyataya mo kayo, ing pwesto tamo? Pansinan niyo po, nung ating magmaneho kaya kayo, wari po tang atsuka king masko padalan. Kabang susulong ka, ating kangakayagnan, sulong niya naman ing keka, ing kaya. Kay ba't kakasulong, miras kayo king mas kupadalan, mibara kayo. At kay ba't kumaba na ing traffic kanita, kay ba't ala ng bisang magbigay, kay ba't tipaying driver mapali ya buntok pakipatenne, itang metong nga driver. Makananong malilyari ing aksidente, potang luluta mo, potang alang bisang magbigay karing kanto, potang malapit na yung tuknang, malapit na yung mag-red light, pero sulong mepa, kanita mag-umpisa ing aksidente. Ing aksidente mag-umpisa, distraction, chaos, embarrassment happen when nobody wanted to give way. At oy ni igagawan na ning kadwang a Domingo ning Adbientong ngene. Kalupa ng Juan Bautista agkata nakatamong to find ways to give way. Mag-give way ka pa. Magbigay ka pa.
Give chance to others. Nung kanito, iking pane makalele, iking pane makalibutan, iking pane tsuking sentro, iking pane mapapansin, lumele kang bagya. Mo napapanpanan ding at tsuking kagulutan. Duku ka, lumisya ka, bang kanito, ila naman, ing akit ampong pansinanda. Makanyan niya Juan Bautista. King pamandalan at pamandatang naning maranas kaya katamo, we do not really recognize the coming of Jesus. Simply because there are a lot of blockings. Marakal sabat, marakal sumbagal, marakal pakakalat. At ing dalana naning alwa naman mo talaga, ing dalan abalo tamo. Ing dalana naning yapin niya, ing mismong kapilubluban tamo, ing mismong puso tamo, ing mismong biye tamo. Nung ing mismong biye tamo, ya ing dalana naning nano ing ilele tamo, nano ing i-give way tamo. Simple mo, detang bage, ulit-ulitan tamong papaganaka, tamo ag yung ilele, ang pong ibili. Kaya tasanloob, kapatawaran, pamikasundo, pamaging maganaka, pamaging mapamye, pamaging mababalog, makipagkasundo ka rin kapatad, makipagkasundo ka rin kakaluguran. These are the very common realities na atsuke katamo sa sabatan na ing panyatang naning Diyos king bietamo. Simply because we do not want to give way. Because it is so hard for us to give way. Pansinan nyo po, karakalbage king bie, nung sanang migbigay ka, eka madisgrasya. Karakal instances sa milyari king bieyo, nung sanang migbigay ka, siguro eko mikawani ngeni. Nung sanang migbigay ka, siguro ang gangeni at tsuka pa. That is the secret of staying together. The secret of being there. The secret of remaining with him or with her. It is to give way. Siguro po balitan niya yung peka trending king social media ngeni. Maris Racal, Anthony Jennings. Nano ing sangkan? Nobody give way. Nobody give way to the pain and brokenness. Nobody give way to the love and sweetness. Nobody give way to the tenderness and caress. Nobody give way to the truth. Nobody give way. Nobody give way. And the ending, distraction, chaos, embarrassment. Let us not wait to experience destruction in our lives. Bayo tamo magbigay. Ngeni pa mo, lumele, ilele, lumisya. Let us find ways to give way. The message of today's gospel can only be summarized to the one famous Christmas song or Advent song that we oftentimes sing during Advent season. Eko balo nung ding choir, balo de, nung balo ye, pwede ye pong pakikanta. Itang panetang kakantang balang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, bundok-bundukan patagan la, banding tao akit da, ing pamagligtas na ning Ginoo. Can we sing that? Balang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, banding sablang tao akit da, ing ligaya ning Ginoo. Pwede ko pong makyabe? Balang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, banding sablang tao akit da, ing ligaya ning Ginoo. Ding bundok amatas sa sabatanda, ding kulkul, ing dalan sa pakkulkul, makadisgrasya. And the only way for us to smoothly flow and to smoothly pass through these roads is to tambakan ang pong patagan. Kanita istong melarin ang pong mepatagla, akit tamong masala, ing ligaya,
na ning Diyos, King Pasko. Let us not forget to find ways to give way. Amen. Talakad tamo ti pasyag, kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginutamu, pengagli king upayaning banalay espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king Katlong Aldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye ampon menga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamong mipnong kapanaligan, king ting ega na ganang tao, akit dat tanggapan, ing kaligtasan na yalok ng Jesus Karela. Nga tamong manalangin, umena ka Ginu, nakapay balang. Umena ka Ginu, naka paibalam. Para ka ring papo, ring obispo, pari, relihiyoso, at mamuntukan laiko, ban pasik na ganda katamu, king kekatang kasalpantayanan, at saupanda katamong pamalagwanan, ing pamanyatang ning Ginu, ipanalangin taking Ginu. Umena ka Ginu, naka paibalam. Para ka ring hanggang talapsalpantayang makakalat mabilog ayato, ban maging sulu, noning kekatang panahon, papanatili king mabie, at gugunyat karing talasalpantaya, at kapanaligan, at magobra, para king panyulong, king katuliran, at katapatan, ipanalangin taking Ginu. Umena ka Ginu, naka paibalam. Para ka ring hanggang sasalpantaya king Diyos, ban ilaman, ibiliro, ing karelang kagiwan, king pamanyuyo karing kapararang tao, at king makataong komunidad, ipanalangin taking Ginu. Umena ka Ginu, naka paibalam. Para ka ring hanggang tatakot king paintungol, ban ilelero, ing karelang takot at kaligaligan, at mabiyasa lang manalig king Diyos, at magtiwala karing kayang pengako, ipanalangin taking Ginu. Umena ka Ginu, naka paibalam. Para kaya katamungan makatipon keti, ban maging makabuklat laring kaya katang mato, at makasadya rin kaya katang puso, ban akilala tayat tanggapan, ing Ginong Jesus, potang datang yo, makitabnuyo kaya katamu, ipanalangin taking Ginu. Umena ka Ginu, naka paibalam. Ginong Heso Kristo, ipagkalub mo kay kami, ing kaburyan at tetagan milako, karing sagapal ami kakawani king balang metong at metong kay kami. At mipatag king dalan para king kayang panyatang. Itiyadwan mi kapamilata ng Kristong kinumi. Amen. Ang masanting arini, arini.
Manalangin kayo kapatad, paningke kayo at kanakong daon matanggapla, arapaning Joseph pang mayupayang tuto. Tanggapane sa aning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligay ning kayang lagyu, king kekatan ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, kareting tanda ning tinape at alak, bibitasan mo kaya kami ing malapit ng panyatang ning anak mo busal mi. Manano na sanang ikami ring maging mapagkumbaba ng talasuyo ning sala at tula. Ating maulang kapanaligan na panayan ning ketawan. Manano na sanang ding biyemi, ipasyag de ing balita a malapit kake kami. Kapamilata ng Kristong anak mo at ginumi, manggaman kingalang angka. Amen. Ing ginumanatili ake kayo, At kekaan iyat tipunin, nayo ring puso yo. makayat nano king kinu. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang parati numan karin o ipa. Diyos king alang angka at lubos mayupaya, kapamilata ng Yesukristong kinumi. Inyang nigpakumbabayang may kisawot ke kami antimong tao. Tipurana itang banalak mo kanita pang minuna. At biklat ne para ke kami ing dalan payinturo, king kaligtasan. Ngeni panayan niyo itang aldopo tangi Kristong kinumi. Magbalik yang pasibayo kang bening kayang ligaya. Kanito maging ke kami yasana itang kaligtasan na pengako na. Ang ngeni panenayan miking nung kasalpantayanan. Uli nito. Kambeting sablang koro ding anghel karin banwa. Daralit mi kekang ligaya. Layong makyabel ang tok ng babye kapurian keka at ngamingan ngening masayang kakanta. Banalming ipa, karapat dapat dakang porian ning meto yato. Uling king kapamilata ning kekang anak Yesu Kristong kinumi, at king kayo payanan ning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ning sabla. Alakang tok ng mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayasdag ning aldo ang gana king kayalbog na. Ing dalise daon mayang pangya, anting kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamwa mo mi, king pabanalan mo lo, king espiritu mo reting ay na daralamit darawon keka. Ban maging katawan at daya na lo ning kekang anak Yesu Kristong ginumi. Aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pepasalamatan ako at pinuri. Pirasune at binyene karingke ang disiplo sat ngana. Kuanan niya iti ikongan at kanan niya, uling iti yung katawan ko ami daon.
para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan kinwani ing kali sa mitnong alak. Pasibayo pe pasalamatan naka at pinuri. Binyen ing kalis ka rin kayang disiplos at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan na may bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Keta mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ni kasalpantayana. Ipa, gaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak kami nga buske kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa. Kabang panenayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya darawon mi ake kay ting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me ing yayayin ning kekang Santa Iglesia. At lawen me ing midawon king sarili na. Pauli na ning kamatayan na ikwa na kaming sinot keka. Pagkalam mo, king ikaming misulu-sulu, king kayang katawan at daya, mikatmuan kami, king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alanganggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king mimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria Kapilanman Birhen na induning Diyos, kambe ng San Jose kayang pakamalan na esposo, kambe ringwan mong apostol at maligayang martires. Kambe ng Santiago apatulunan mi at ding sablang banal. Apauli na ning pamamilatan da manalik kaming mirinan kasopan na lang patanat king arapan mo. Iba, iti sanang ayin ning pangasot mi keka mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugot, ingke kang banal kapulungan na kasalukuyan maglakbe na ketiking yato. Kamben ingke kang talasuyo i Francisco ing Papa mi. I Florentino ing Arsobispo mi. I Pasiano ing Arsobispo Emerito mi. I Pablo Virgilio Cardinal David Acabalen mi. At ding mabilog at ding sablang obispo, pari at diakono. At ding mabilog mong balayan ay natbos ning kekang anak. Ipa, pakiramdaman mong mitnong pakalulu ing panalangin na niting familyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak nula paman makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad ning meyango na biye at ding sabla keka me matulat memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alang angga. King kapamilatan ng Kristong ginumi aking uli na, pagkalup mo king yato, ing sablang page, maya. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutukagong ning banala Espiritu, pupuryadak at parangalan, manggaman king alang angga.
Anting meto nga pamilya, maus tamong ngeni, king ipata mong at supanwa. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Yesu Kristo ang kekaming talapangabos. O Diyos, sa ipami, in ginuming Yeso Kristo, sinabi na ka rin kay kang apostol. In kapayapan lalakwan ko kay kayo, in kanakong kapayapan niya, in babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kainan at pami kasala. No nelawen mo in kay kaming kayapan, in kabanalan din kay kang Santa Iglesia. Pamayapan met bilugan nagpangking kaburyan mo, ikang mabibi at mag-ari, maggaman, king alang angka. Amen. In kapayapaning ginuman tabe sanang parati kaya kayungan. At kekaan Anting timurin. metong nga pamilya ipakit tamong ngeni, ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan.
Nyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo hitamong mayaws tanggap kaya king banal a communion. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, Diyos ning kapanaligan, kaniting Eucharistia, pigmasusyan ning pasibayo, ing panyatang ning anak mo busal ni. Ipaintulot mong iting makuya da pa makitab mo keya, pasagiwan at baywana kami ban maging mapagkumbabang tanda, king dalan painturo, king metong nga hustisya, metong nga kapayapan, metong adangal, at tulang may gitking sablaming upaya. Dapat malyaring apakirakayan ding sabla, nung pabustan niyang akayabe ni ing anak mo, kekaban ning dalan papunta keka a Diyos ni, manggaman king alang angka. Amen. Mapilan a kapabaluan mo po, bukas atin tamo pong misa alas 6 ning abak, kaya king kekatamong parokya, ating kapag masusyana ning Immaculada Conception. At king Sabado po, ing kakatamong misa, alas 5 ning gatpanapon. At kaya rin na po ning misa, tukiya ing Grand Marian Procession. Mi prosesyon la, ring miyaliwang imahin na, ning indong Virhen, lalam da ring miyaliwang titulo, makaparikil karena. At king Domingo po, atin tamo pa mo rin misa, kaya king kakatamong parokya, alas 6 ning abak, ang popang alas 9 ning abak. At detang misang areta makaparikil la para king katlo ng Domingo ning Adbiento. Ita pong 5:30 in the afternoon, alaya po ita king Domingo. Bakit? Uling ilipat tayang alas 7:30 ning bengi, anting kapag masusyana, ning mumunang aldo, ning kakatamong simbang bengi. Anyapin po ulitan ko, king Domingo, alata mo pong alas 5:30 ning gatpanapon a misa. Uling mag-umpisa na ing katamong simbang bengi. Itang alas 5, malipat yang alas 7:30 king katamong parokya. At din kakatamo pong schedule para king simbang bengi, istong bengi at tintamo pong alas 7:30 ning bengi anting misa, ang popang alas 4 ning galingaldo, itang abak. Nung eko po may kasimbang bengi, pwede ko pong makasimbang galingaldo. At deta pong nung ating kopang kutang, malyari ko pong sumangguni, king kakatamong mamuntukan, king kakatamong opisina, o kaya i-check la ding schedules king kakatamong Facebook page, Santiago Apostol Parish. At katatawlan po, ing kakatamo pong Fiesta Committee 2024. At sula po keta king gulot, magtindalang ticket, nung ating ko pong, nung nino po kaya kayo, imbisang sakli o mag-avail, karetang ticket, at sula po king gulot, detang magtinda. Dakala salamat po, karing kaya kayong saup at suporta, king kaya katamong parokya. Let us not forget to find ways to give way, maging mapagbigay, upang buhay ay manatiling matiwasay. Kaya kayo pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting kapag masusyan, dakala salamat po. Kaya kayo man. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kekaan. at bendisyonan ako sana tingatan, ang tabayanan at pakamalan, dinansikan na natetagan ning lubos na yupayang Diyos, singip pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari umeta ng parati, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.